rasulullah sallallahu hadis qur'ani wa iza stansahaka fansahu ena nasihatakan edijjiya tiba ena nasihatakan edijjiya ena riwayat nasihat edere ei mu'minunge hagguta huguteren haggen ei timage akha timage karing nasihatakan edijjiya ena riwayat ba hebbune ladin mi ashab bekalunge terege huriwara riwati wara warugada aade eddo muawiyatuge faanu madina wadagen nevi umra ka wadagen nevi datur fulegga eye kale faanu khalifa kamuge duwas waruga madina wadagen aishatuge faanu ge arih wadagen dannawani e ummul mu'minine timan kale ge faana nasihat eddevar ekam ko madigunu kurawwash e madigu kuri meswa mi wagota kiyena sehatakum faida hannu kur e hadigu wejjiyaka emme rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawwa khairul kalami ma qalla wa dalla emme hewegen wa bahaki ei maduwefa ege maanafum wegen wa bahe kuda bahe ekama kumanafum emme muawiyah gefan vidalwani digunu kurawwa nasihat devware indo aisha gefan vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawwani ko timan kamana ado sevime allah rusmatiba masai kurashe mistakun nursafas mistakun nuge nuruhum gaves allah rusmatiba masai kofikam gawanama allah subhanahu wa taala tibage maccaru hiwodi gannawane adi mistakun ves tibage maccaru sawadevane ekama ko mist allah nursafa mistakun rusma masai kofiya mistakun rusma masai kofikam gawanya allah enage maccakko faisodi gannawane adi mistakun enage maccan nursawane ebahi mistakun ge hittan allah ambralawan am gotegga mistakum nami wagotaki mistakun russa masai kure kiyawan hanna gina mi hunna ves masai kure ni mistakun russa masai kuran hadagen deenuge hukum tabes du kolle famiyoti deenuge bayin ilmu tafurui fa masalata furui fa mihiri bayan nu koddeifa bayan kodden birun e mistakun liyastane ekama ko allah russa masai kofiya mistakun russa fes allah russa masai kofiya allah enage maccaru hiwodi gannawane adi mistakum wese enage maccaru saadevane sababaki mistahunge hittawani allah subhanahu wa taala ge aipuluwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawani inna qulubal ibadi baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kayfa yasha aluttakunge hittawani allah subhanahu wa taala ge ingili fultahuge teren de ingili fuluge demeduge ekalange ediwodi gannawa gotaka hittan amuralave ekalang irada kurawwa gotaka ehittan amralaba engo mistakun russum wasman ekalang aipuluwa engo mistakun russa kannun algona masai kuranjeni allah rusman algona masai kuranjeni riyadwalu allah ruhi wodi ganna to algona masai kuranjeni eyemme bodu ufa ei allah algona menga macca ruhi wodi ganna finama ruhi wodi gatun e warbodu eccha allah ruhi wodi gatun libun ei swargege semme bodu ufa allah subhanahu wa taala yamed dohoga swarge gahlu werinna wahi kurawwane tiaba mihun adi itura timan allah ni'matal levman eden he ende mihun dannawani iba allah haramge muunutan ujala nu koddevwamu he aharmenna ni'mattan nu devwamu he aram nu devwamu he mihur yani ni'mattake me tiba allah haramna devwa fe demmi avura ituru ni'maten ale wan hejje ende allah wahi kurawwane uhillu alaykum ridwani fala askhata alaykum abada timan allah ge ruhi wodi gatun tiaba mi hunga maccabba walawame mi adaffahu timan allah tiaba mi hundeke ko fais wodenu gannawana me ehen kamun allah subhanahu wa taala ge ruhi wodi gatun ei emme bodu ufai emme bodu niyaman ei ekalang ge ruhi wodi gatun libun e ruhi wodi gatun hodu mattaka algon masay kuran viriyad walu mi istahun ge ruhun hodu makannu